بجانك او مافد خدای تعالی یان پیامبر خدای صلی الله علیه وسلم سر ما فرض کرین در حق جیرانی دا لازمه ام اوان مافا همیا ادا بکن. ایک شوان مافا اویا که ام باشی الگل جیرانت خو بکن، ام الگل جیرانت خو ادباش بین و جامر بین و ام قدر و قیمتی بدین وان و ازعاج وان نکن. اواه نجی که اوه یا خود تعالی عز وجل امر ما بکری وقتی که خود تعالی عز وجل بیشتن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي. معناه وقتی خود تعالی قلت والجار ذي القربى والجار الجنوبي معناه او جيران مروفي او برخ مروفي و يعني او جيران مروفي ديري مروفي بتن يعني او جيران مروفي بت يعني بياني بت. خدای تعالی عز وجل امر مکر که ام باشی و قنجی الگل اوی جیرانی ها بکن. و هروسا پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم حدیث کدا که بما دیار کتن و دبیجتن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يعني اوی ایمان ها بیتن بخدای و رجا قیامت بلا قنجی و باشی الگل جیرانی خون بكتن. وعروسة الرواية كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يعني اوك ايمان بخده ورجع قيامته هبتن بلا قدر وقيمته جيران خون بقريتن.